Yan hiền thật thật. Hết chưa? Nhắn mấy cô đâu à? Nhật Bản mấy cô đéo cô chưa không? Yêu痛苦，又欢乐。你这样不再爱我，就该放开我。没有舍不得离开我。Kerja mau main siapa做你kampung你做咩事？Tại sao chủ lấy mấy đồng xí chả bạn nhà mình chân bọn chân bọn đi mày sao Aduh, nitipkan foto mana Pak? Kamu dapat obat gratis dari sini, dari Pontianak. bố mẹ đeo tận cái nhìn này à tận cái nhìn này à mố mấy hồ trò đâu à hồ siêu đâu mố mấy hồ trò đâu à mố mấy đồng siêu hồ mẹ đâu à mố mấy đồng siêu hồ trò đâu la 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 la.
yêu thương. Kerja 1 jam Thailand siku, kerja 1 jam lip 11 jam. Oh, kebagian ngai tugas, kebagian ngai tugas dia. Như tao cuộc khéo ra như mày做食了，cuộc khéo ra gì đó，你都cuộc khéo ra như mày做食了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。 Dapat lalu kau pulang mau? Ambil dedek ya orang kaya. Một xích phỏ nó là sang xích trung châu rồi, sang ra trung châu rồi, bao lần chùa một bên nữa. La 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 你这样不再爱我，就该放开我。你又舍不得离开我。
ăn sau nữa ăn sau thiên sĩ à thiên sĩ bị sau xịt rồi UPS Pak Nyiragasa Cimapolus PS Pak Nyiragasa sekitar 200 khung nhái khung lụa à bài ăn quỳ sắp khung nhì khung si khung lụa mày cho mày cái diêu hay còn diêu bài ăn quỳ ấy malam lam kêu vô luôn có như này chim à như này chim à sao cái điều chén khung nhì xong ấy khung nhì bây giờ máy đâm cha có hí lụ second này đó second này hí lụ kalau juga hí lụ juga entah hay lụ đúng tùy miền nhìn xem budget berapa cái lớp đến những cái chim bạ chốt đây à kita pak chốt trong cái nào bạn mấy kita quỳ trong cái nào sao hắn dùng tại đây là gì xí Pak Nyiragasa cái ơi Pak Nyiragasa ta giúp pak chốt đây mấy tụi mày đem mấy cậu xéo ở trên xí đây á Hello nó tùy mình như này chim à con kia chim hỉ lụ đi tùy miền đi là cái tùy miền này tùy miền này cái chỗ ăn nhiều kim ấy kia chim hỉ lụ được kia mai chạy cái sầu vậy, kia mai làm xịt sầu vậy, hay juga hanya kia gambar ngay, lung, kayak set men, ngay biasa so set đấy, so set gì cái yang single này na single cabin này na có double cabin kim mỏi double cabin tránh tàu đông xia đó untuk sawit chỉ chọn chim cái single cabin này nè cho tụi lansir sawit Lihat tin sih ya. Hay juga Ragasa siang ini kipun ngai. Ragasa damai ya. Cái damai kan juga yang tin dam. Sehingga koko bak yang na. Mình ship ya. Kita juga 7 meter ko ya. 7 meter ko 4 ship ya. 4 ship 7 meter ya. Kayak juga tin kan
ship cái bạn ship coi hele ragasa ke pasti tu baik oi hai cả chen lok đó yang hen jadi ngai thiki pun cái nhìn kon cái siam jadi ai gong kiong oi pasti lai gong mungkin 2 akun dia tiap hello ăn đó hả hello cái cá chen là cái lượng chen chút ấy lượng chen lăng nhăn này cái pasaran gitu single kabin ya sim kopi lui mày hả moment mày á tả kháng theo rồi à la 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 piagam apa tuh apa bawa dedek balap-balap Dia nih singkong. piagam apa tuh dapat juara berapa Mana ada yang oh dapat piagamnya aja lu dapat piala sih dapat aja. Nek. oh Hari saya nanti. pialanya dapat berapa KS ulangan tengah semester. ah apa dak Ulangan KS ulangan tengah semester nanti. Hari Senin. oh ada dapat nilai 100 nak Kau nanya aku nanya lagu itu. oh berarti Sekarang lawan Nepal 5 AG. Bukan. khung nhì khung si khung liễu mày cho mày như này terapkan cái kacian cái khung nhì kiểu lôi khung si kiểu lôi khung liễu kiểu lôi ở trong thế nào kalau hay còn dia fogi kan biasa ham ngai cimca yang mana ya karena jika kan bengkelnya jadi kimun ngai kalau mai second cha mai kanter atau ragasa kokiang kalau nggak mai second sih kalau konyi untuk mai ấy kalau ai còn kanter sih cái biaya ăn thải kan dong mấy còn thải được cái mai yang paling kantor kan perusahaan capture ya an rentan yang udah jangan lelang dari perusahaan yang kantor kan an sial yo kalau cái jika chim cái ký khiển này thì cái nhìn mẹ ấy mày đồng si kan như tao cái hải nhà trong sủ lắp hà có liệu cái kantor đây cái chỉ chả xỉu bao đồ lên quỷ cái chẳng mẹ cái chả xỉu bao này còn chả xỉu bao khẩn ra kẻ xếp thiểu mẹ à jadi như máy đủ một máy xe kẹt này các kantor kalau máy đủ một máy xe kẹt này hay ragasan cotet lah hay ragasa kan untuk kan medan phải medan yang hindisi nhưng các kantor sih trăm toàn su kia đâm và đặt ngay kirimkan kantor tuh mọi kantor chứ bữa ngày hampir một triệu kantor sedikit lebih bandel makanya le kantor kan anto biasa yang perusahaan lelang capture đấy cuman kaltengon kan anto kaltengon saat itu kantor các kantor liệu chỉ ship theo đoàn nhiêu à cái perusahaan capture đấy à
juga perusahaan mau yang pakai hidrolik kan, hela hidrolik lah dam mà. Sa kia yếu 0204 06 liệu phô kia si pasti oi. Ini kita ngikon dia kayak gambar, kayak budget, kita loy, misalnya kayak gambar, misalnya 2,000 ya, kayak budget, kayak dong kayak kacian gitu loy. Dia phôi budget kan, kayak chim pak hotel cha yang pak chủ đây đó, sekitar you sang pak nhị theo ấy trong khi nào, dia lihat ragasa kan. Lah yang ini pasaran yang 0204 06 yang ini dia kan termasuk kan lo cha liao yang ini coba lihat sim tuh layak pakai lai jin biểu kan pen yuka juga ngay seli kayaknya dah jadi kita sa mungkin contoh Yuki mah di GC chim cha kiểu lại một ngày. Papi ini tidak perbaiki sepeda Eva malah Oh. ya. Nah kan ini kita ngày kia yang kayak gambar. Setelah perbaikinya. Iya Waktu nanti. itu udah janji. Waktu itu. Iya pak nanti papi bikinnya ya. Eva main sepeda pakai kaki, kalau dulu Eva main pakai kaki. Soalnya lagi. Punit siap cari duit ya ngay xong xin như là karena kan nhìn kan xong xin dong ngay ngay xong xin nhiều yang mana ini kan kau lihat dong sih jen Kau mau makan juga kan Indo? Tuh. Sekarang. Nah. Cucikan. chúng juga hilu ấy đâu không phải như ký một ngày cái chim gì sih juga mbak ăn kuy ấy yang mana cái lui juga he lihat tuh này juga cái chim pak hotel ấy Siapa nih? lihat voi lui tụi bạn to cái dư tội lui ba bà lên ngay chỉ đó sẽ kể tất bạc bạc theo trong dư nè Dede. cái bữa những cái mai một vệt mai liệu thong hiểu cái mắt một vệt mai liệu thong mai mắt nữ ship theo à cái lui ba chỗ nào sẽ kể tất bạc bạc lăng yang bạc lăng hay cái tôi còn chim hỉ lỗ lẽ ra gà sai cái lui rồi giúp bạn nhỉ lăng theo Ali nhìn chim cha cái sổ to cái một ngày apa wadah Entah dia tuh. tôi suruh besok cái một ngày mày cha yang hình jadi ju ya fokan mày bun cái liang pak cái liang pak kan yang mày sisip theo còn cái liang pak như tụi mọi yêu chứ nhìn trâu cái Astrada đâu ngon daripada như mấy liang pak mấy Astrada có yang như chim cái hilu second này không điều mà mày tí cha lùi như na kalau Sika kan sit cho liều lý hong hay xin trái đầu tiên à giống như là jadi cái một ngày diu hồ chim mò ai còn diu cái mà lại phiền mạn như kia lo ngắm messenger đấy chấm copy lui mày họ
á, mày kiểu sao lại la la. Makan nasi jangan ibu nonton, Dek. Nét đâu kiểu cái nhìn ra giờ tôi như kiếm chẳng mấy một ca vậy. Đã nhìn mấy một ca, một feet một ca.
Jalan dulu tau, kita jalan lagi. You told you Bagus sih kayak gitu. Hah? Pasar. Akhirnya loh. Hah? Tidak bisa. Bisa enggak semua? Dapat semua ya. Nomor mana pun kartu ya. Dapat apa namanya? Di banyak. Ya, langsung ke di dokter aja. Pertama kali takut saya lihatnya aku. Dia bilang udah sakit. Udah sakit. Ya. Kan kalau udah masuk ke dalam itu kan dia kan keluar itu semuanya. Saya lihat mereka banyak. Berani juga lah saya. Ya kan baik-baik. Apa mau carinya? Biasa nanti kok bapak kau nyaruh. Jadi veneno ya, pakai motor ke Pakai motor. Ya, aku ya, ambil ya. Itu ada kawan mana carinya, loh. Orang lagi. Orang makan. Enggak. Ini kali. Ke pasar. Sini lah.
Aduh mantap. Anaknya pun boleh. Makan atau belanja bu? Bagi yang jualan deh. Untuk nawar kita kau ni, ya ya. Ayah ini kucing. Ini lain juga. Dia tarik tak? Dia merah. Ada yang mana? Tapi itu harus lain. Wah. Nyatu. Nyatu tadi penyatu dong di apa? Ya. Dia nyatu agak beda pak. Dikait aku ni aduh tak dah. Bersih dah kai kat kantong. Tiramisu Tapi dari dia bu. nipu. Ini dari. Buat macam. Dia tarik. Aku nak ayo pergi. Kita kita anak bumi mana? Kita nak mandi. Ada pintu ada pintu ini dah merah bukan ni. Ini dah air. Sampai mati dia makan. Pakai pilih pintu kau ke depan mati kan Ya, tak. tapi waktu ini Oh, mama. gajah ini ngatet tuhi, ini ngatet cepat juga. Juga buku, empat dia kerja. Ini ada khusus mati. Mama matu Kita ma. ikut juga dia. Dakun kau dakun mau matu, dakun lagi. Dak lapangan bola. Kita ke desa atau ada kayak teman bola? Oh, dak ayo nak ke desa. Ke desa. Ayo jago kan sedangkan ini. Oh, Mama. ini gambar bola. Ini antri dulu lah. Saya antri tuhi, ini tidak hadiah. Kalau kalian mau mengadu lah, itu tak perlu undang hadiah ada ikut. Tapi matu. Satu aja. Tapi dia umum, Mbak. Kalau lagi dalam penjelasan cuma dia pun tidak kasih. Nah, dia balik ke dia. Kalau kami bikin baru, ini kata apa? Nangkap dia tadi kasih tadi. Memang gratis, Mbak. Tapi tidak kacamata. Saya kasih dia lalu pakai kami jual kacamata.
keluar sekali dia tuh. Ambil promosi kecamatan ya kami naik. Sekarang kecamatan ada kerja tak kami makan itu ada kami dia ke Bang luar kota ada 300 250. Ya ini oke. Ayolah yang ngecek deh. Ya kan makan. Ajar main ya painnya nih. Makan lu dia pakai menjual. Dia kan makan kan. Nani jadi dengan promosi macam makan game kan kerja makan ada di lele-lele ada di sana. Sembangan tu masih apa sembangan kalau tidak apa lagi dah masih sekolah masih dah kuliah memang ada yang nampak surah.
naikkan lah karena obat dia. Dokter Romero kerja. Dia pakai program ini dia. Penyakit aku yang boleh menasi 5 anu. Aku tuh yang menasi 5 anu. Ini boleh menasi. Jadi boleh menasi 5 anu. Aku nih ke pasar. Biar ada anak gila kan sebelum panen dengan dua abang tuh yang lain. Dia berobat kan dia boleh menasi. Yang boleh menasi harus disendok tadi makan nasi. Sendok boleh sendok lah. Kita macam ni. Buang-buang tu yang kita lagi dah. Dah kan dek.
Bentar lah, Dek. Udah dipasang kelaharnya. Hah? Udah. Lama banget sih. Percuma kami mau berjuang Pukuma berteman kan malam muda berteman Papi, ininya gak ada yang ininya. Ininya, Bah. Yang berlalu soba aku terlihat. Buat monitor. Mau lapor ketua, tor monitor ketua gitu kada. Ini buat apa? Udah selesai. Udah lah. Ininya buat apanya? Ini. Nah. Lai. Nah, dah. Dah pakailah. Pakai oh. Pak pilotnya.
Wah, ada mantap ya, Dek ya. Jalan raya mainnya. Iya. Iya. Udah tahu deh, tahu. Pakailah sampai ke dapur power pilotnya. Tapi lihat ya. Oh, mantap lalu. Wah. Ada. Udah bagus kan, Dek? Iya. Situ mainnya. Enak kan sekarang kan? Iya. Udah lama nggak dimain jadinya agak-agak. Agak apa? Agak kaku. Iya takut. Pakailah power pilotnya. Iya. Tidak bisa lihat dalam sekitar ini. Barang masuk kak. Itu jatuh. Iya, pakailah. Iya. Iya, iya, iya. Pakai di situ jadi halaman tuh. Tuh putar-putar situ ya, tuh lewat kios tuh dia. Pakai ya betul-betul papilotnya. Putar gini dah ya, putar lewat situ, putar gitu. Enggak takut. Dah. Tadi jalannya. Coba belok lewat situ bisa enggak? Lewat coba dulu. Udah nyampe di jalan. Nggak bisa, takutnya terlagi. Emang kalau kulaharnya pecah tidak bisa dimain api? Nggak bisa lah, nggak bisa putar lah bannya. Nah, Tapi awas tabraknya tuh. Adik. Yang dulu tuh papi masih pegang. Pas sampai kan? Itu. makanya Sampai jatuh. Pas mainnya. Waktu belajar tuh kan dari salon. iyalah. Eva belajar sama Baligo. Eva lihat deh. Eva udah bisa. Eva tinggal belajar belok. Eva kan itu. Eva ada terlanjur. Eva udah gini kan. Nggak bisa. Eva belok. Eva coba-coba. Udah bisa. Iyalah. Pakai papilotnya masih pandai nak. Pasti bang. Ayo jeleknya nggak ada gigi ya. Enggak ya. Cantik. Goyang. Pakai ya. Iya. Nah, lewat situ kan agak luas deh. Kan udah enak kan? Iya, jangan laju-laju. Wah. Tapi ada kan yang lepas. Ada rekan danang main sepeda kan. Jangan kan. Ini masih pecah. Masih pecah tuh. Langsung nangis ya. Enggak nangis. Kita berdua ketawa jantung supaya nanti di situ.
Chứ chứ mày bạn soi. Chả lẽ xe chéo ấy kiểu cha. Wah. Wah. Beda kan yang Eva, ini ke bapakku. Nah, Yang ini betul tua. Pakai betul-betul. jangan pisah-pisah bukanya. Udah. Mari. Udah. Eva punya teman baru. Wah, bawa Yang tidak punya sepeda. Kalau di belakang nanti dia jatuh. nggak enak kan pakainya. Ya. Hah? Tapi dia takut barang udah lama dah jarang-jarang main sepeda. Nggak enak pakainya. Oh, bunyikan klaksonnya lah, klaksonnya. Ya. Mantap lalu ya, ada goncengannya ya. Iya. Dia bisa gonceng di sini. Sama gonceng. Hei, hei. Hei, hei. Di sini. Dia jatuh di situ. Iya, makanya malas sudah Nanti kena itu. Nah, situ ya. Suruh dia duduk di keranjangnya lah. bisa dia duduk di belakang. Siapa bilang nggak bisa? Nah, duduk situ ya. Ah, gitu ya. Dia duduk. Dia kan duduk di belakang situ juga. Iya, tapi dia kayak Eva aja. Dia suka duduk di depan. Ngojek lah dia sampai ke Pontianak. Goga. Lepas rantainya sampai ke Pontianak. 5 jam baru sampai Pontianak pakai sepeda me. Orang lama nanti Eva diculik. Mantap kan dek kan? Mau makan ini apa? Kacang. Kacang apa dulu? Bubur kacang. Udah, tunggu bentar. Eva simpan dia nih dulu. Ayo, La la la.
Masih. Ini tapi dia ininya bah. Tapi lihat kok. Oh, itunya bautnya lepas ada. Ini ya bautnya nih terangkat nih. Talinya lepas ah. Kan benar kata Epa gak bisa dimain. Itu papi bikinnya lah. Tuh kan? Remnya. Adik tak mau. Aduh, remnya nih deh. Tiap hari ada masalah sepeda Epa nih. Coba laharnya ada 4 kan, pecah 1 masih ada lagi kan papi? Di sini akak gini aku laharnya ini satu bisa bah. Sampai pecah 1 masih bisa jalan. Pengen suruh dia yang depan. Iya bah, kapun. Enggak mau kan kau? Sampai kapan Deva harus pegang? Sampai besok. Buka. Jangan digoyang-goyang karena Bang Boy. Ininya juga tapi bengkok. Mau makan ini? Baga, melanting tadi. Oke, makasih. Ini apa? Ada. Ada sedikit rasa. Ada kan? Nah, Mama. Ah.
enggak yang belakang itu. Coba tekan. Mbak. Udah jalan? Oh iya. Jalan lah. Langsung pret, langsung udah melekat dah kayaknya Langsung apa-apa. melekat ya. Langsung itu remnya. Jalan lah. Kalau abang minta mainnya, emang mau pulih sekali terima kasih. Coba untuk anak kecil gitu, orang dewasa jangan gitu. Iya. Kayaknya begini, kaki Eva aja masih dikit kok. Rusak nanti orang dewasa duduknya. Nanti kelaharnya enggak tahan. Nanti kelaharnya enggak tahan, pecah gitu. Abang gue tuh sok jago di tengah. Emang sepeda nih habis kau yang belinya itu mami katanya. Udah dia tuh bentang-bentang. Ini sepeda dedeknya papi dia. Sekali selalu mengatakan dedek ini abang ini. Enggak boleh, rusak nanti, enggak boleh angkat gitu. Mahal sepeda tuh. 1 juta lebih nih. Tapi kenapa cepat rusak? Papi hari ini nggak kerja. Enggak. Makan doang, Ringo. Maaf ya Nek. Apa gaji sayang? La 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 la. Yêu痛苦，有欢乐，你自然不再爱我，就该放开我。你永舍不得离开我。自然是你不放开我，是最应该爱我。你这样爱我，到底要什么？我求你。Gandeng. Nah, ramuan kasih kau. Con ở đây cái chun à, mua nhiệt độ dội nhầm à, ấp
chôn mấy cái chôn đây phổ chôn mày to vậy chôn này à để xăm xịt trả đeo xì lui vào các bạn xì lui một tiếng chia một tiếng chia để xí lui một tiếng chia để xí lui đó lưu dịch thời giờ hạ máy kẹp bạ chen trung dịch theo à nhằng mày cho đây lui à hạ xí à mấy ông trung xiên giúp theo trung dịch theo dịch thoại cái lô thoại ông cái hạn này mình hình cái chun cái lian tôi từ đấy cả liền quan cầu tội hay là cái tao mố lấy nhâm để chun rồi đãไปเพียนนี้บอกว่ายังงักเอาไปชนเท่านั้นไม่เก่าเสียวอ่ะkita mau naik nyama iya jangan sang ở jit naik hè jit thiên hè em hay là sang đây à dịch san hè nước chè chả à sang chỗ đây chun nhang sang ở dịch san hè dịch san hè chun sang đều dùng liệm sang chun sang đều dít san hè xí rồi một cuốn gì xí rồi lu hàm chun lu đâu lu xiang hết rồi
Nó xăm xì chắc đồ hành mà buồn chỉ chết mày còn dòng xình bản chắc trong xăm xì cha này là gạt chôn hắn một như này thọ giết săn hề giết này hề nhận nhà sân kịch à giết theo sân kịch à nhận chặt đâu à chặt tầm liệu xịn liệu khen nè ăn một thầu đi sau đó để xe đi chơi mà lui rồi rằng ayong kue ku ngà siêu Đừng bắt được đánh nhau cha chủ đánh con siêu một chín một kín này tôi nhìn rồi theo lúa rồi sang sẽ nhẵn học cái máy khai đúng gì cho họ đủ ai kiếm mấy kiếm như thế này như gì à để tao nhìn chín làm cái máy khai đúng gì tao chưa lộ gì làm cái nặng chọn gì đeo một cả hai phun họ hay mang phun họ gì cũng phần này à các phun họ đeo nhẵn làm cái máy đúng gì thế kiểu bọn chạy đi bay hơn một máy loại ban cầu đó thì tự nhiên nào bố nữa chứ không phải một ca hay mang gì gula tensi Nyandu gula apa bang? Gula darah. Ini paling turun normal 120. Bukan tensi ngon, tensi kita 140, tensi kita tinggi, yang mana lagi sama dia? Gula darah, sampai nyerah aku ngerti, aku ngerti karena gula darah. Itu percaya. Izinnya baru dapat malas sedikit. Gula kau jaga rendah, yang normal aku bang. Jeko 100 lebih. 130 sekian aku dapat tensi daya. Iya, memang gula darah. Emang Dakin harus sering makan gula. Padahal ini sautong loh, kurang gula dalam tubuhnya. Kalau dia barang jaknya dulu nggak sampai uman, sampai sekarang udah sempat uman. mấy sân xịt phấn à? Như bác xịn mấy chân bên nhân thằng các phấn mệt tụt tuổi ấy như mấy dân biểu hà lấy xịt phấn hàm cái tận hà lấy cắt mấy cho mày cái gì các tu nhận gì à được mất hình nào cái còn mô xịt phấn đeo cái còn hắn xịt phấn đeo cái chú còn tim mày liao cái chú còn hiệt cô liao cái chú còn hiệt chiều liao cái chú còn kurang darah liao cái chú còn kêu kurang gula liao cái tahan sao mày shit à chú còn han liao bao shit chọn phật an nan shit giống ai xăm xì bạn nhà này shit đó cái xin bùi vào thằng nhóm thế này nhìn vào tao sẽ cái kiểu anh hắn xịt phật lúc cho thầy mày thầy chi bay thầy cản tao đây nhìn nhở à
các ngay còn chén xe cây như nó ra ngay chiều hăn bởi những cây à bởi ăn những hình à ăn mua xí cái hồi xích vào nè ngay còn chén xe cây nhìn gì ngay còn cái xe cây nhìn đồ hăn mua những hình à bây giờ đây liệu theo nào mua cái còn tao sẽ được cái ngăn xích phòn liệu dùng tim mày liệu ai ơi như tôi nhìn liệu ăn ở trong chỗ gì chi nè ngay còn siêu đấy xe cây à tôi hân bị mua xí kiến hồi xích phòn à ngay còn siêu các bộ nhân chén môi mẹ cho à chứ nhân chén môi chứ còn cho xin được kiến mua xích phòn à ai nhỉ về kịch gì ngay mấy 30 ton mì mấy đi hả Rangga đấy mama đấy Rangga Papi ini Pak mengalangkan jalan nih Papa takut kena api Rangga Nenek suruh turun entah nenek panggil lâu chỉ chặn đệt tí không à chưa nhìn lời chỉ chặn đệt tí chưa nhìn lời không thế nào ăn một cái gạt ăn cái như siêu bền cái siêu chẳng là tròn siêu kia lý thông quay cha mẹ chuột kia lý thông quay cha mẹ chuột kia tròn siêu kia mỗi khi con kita sai lý tôi chi tại miền phi nhiều chi ma miền cứu con đó ăn mệt hố tôi hắn mày lấy mấy cái đồ xe tèo siêu lọ hìa in chi nữa adik Papi tadi aja tuh kayak gini, Papi lihat ya. Tapi situ, beda, jangan dulu. Papi lihat, Pak, Papi tadi dia tuh kayak gini. Kayak gini, Pak. Adik. Jelek ya kau ni. Rangga kamu cari berobat. Berobat Ki. Berobat apa, Pak? Berobat macam-macam lah penyakit. Kalau ini kan penyakit juga. Penyakit pinggang bisa ditusuk pakai jarum kan? Mai. Tusuk pakai akupunktur pergilah berobat gini. Berobat ke mayung se. Penyakit apa? Penyakit gila, penyakit stres, semua penyakit tak bisa. Ngay về còn với mày busin bày mỏ. Kau bilang badan kau sehat-sehat, kenapa kau tiap hari tidur di kamar kau? Alasan kau bilang sakit kok. Kami disuruh berobat tak mau. Ngắp phèn mà ngay mày xin họ ngay phèn. Ngắp khu thầy phèn xăm thầy phèn hả mỏ. Như nhìn má cái thiên thị nhung tia. Itu ông Nga chị itu ông Nga chị má cái sáng sẽ dùng thì ngay môn kia kẹp cái ẩm bén cho hả ẩm bén cho chưa Manja baju ah. ngay thì cái tiếp theo ngay kẹp ẩm bén này cho coi cho Bapak di situ badan. kia dùng mai persyaratan Bawa KTP aja. KTP Pergilah berobat, ada cara kau di rumah. ngay thì kẹp họ ẩm bén này cho bật chỉ cho đó
với hơn ni thương yêu của nâng tao đi sinh hoạt làm cái trà bố xí này làm cái trà bố xí này xem khéo chỉ nhân rồi đó một cái khéo chỉ nhân là một cái bật phèn tôi khéo chỉ nhân bật phèn đó khéo chỉ nhân xích kín một hot một phải hết một bật phèn tôi khéo chỉ nhân bật phèn nữa cần xíu à trong KTP cách gimana beda sekarang gimana beda sekarang hingga det mau berobat gratis saya ham no thì cha phiền cha hiện diệu chaที่ไม่ชี้ไปออก8 อันต่อที่ไปชาหลอนฟูดไม่รู้สึกหัวที่ชาไทยง่ากูsật lý ngà măng sật liêu thải đến chi cũ ngay thải ngà cũ và tên như thải đến chi cũ vậy không ạ đi xa phiền ngay dân yo akun puntur dah hamki akun puntur kau yang ya xin ngay tròn siêu kìa tăng của mấy anh siêu siêu thì nó ngay akun puntur